Monshumo ligeribono na gukwanira ndonsi ya sobereta semargoba ya bono chinga kino gukwarigania SMS mangana mayenya ro kumanyagati yari twabere to gukwarigania kurwa semambia ya rengentambe kachinse chigabono chia bono margoba ekero yara grense Eyemo ime ya Africa ya mochagose East Africa aseri bwanya ro kugo sansamuranira buna balike baito babere bakuyasangire kuro chikongo chonsi ime na isiko yorongura Gusii yorondi tuko nelia Ijumaa tariki 15 hebere omotenyo kabiro mwaka bwechiri bubere na merongebe ne tatuli tanganike gima tigatonyora mangana yu asenchira yoko ya chuta. Na nimesikia vizuri. Mimi nawangojea hapa Mheshimiwa Ruto utakapokuja na jeshi yako yote, utatuambia utatupea pesa zile ama utupei. Abarayi bagechigwe Ruto ntokoganyete Gusii otebiro mu governor we county ya Kisii Paul Simba Arati. The foregoing, each accused person shall be free on their own bond of Kenya shillings 300,000 with surety. Omwane barongo koibo kurwanya getari abakagiru babwato kirwara ligo zento komanye. Abantu banyali bali masaba bagati chikuro chabo boronge nande bagachora manduku no mujumba obo chikura nigo twabwete boikira no moyesa se manduku kigambero gya tukutira ro kwamerere ko buibwaye. Asa yuamona yanda mange mwanchumuliga wano isaranso ikoli toko buatera nere gwetera somono wimanyiriryo igakoro kwa Joshua Auta iritira ninchinkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoko chake mesa ya mangana Amayia anena setaro ya yoyo kabero se oyoro muraiwe kiama kia ODM rera murodinga abaka gotaro ikasorongorwa Gusii asiri tukoli ya lero muliki tokorwa se county ya Nyamira jobu maange nigagotumanyibuna raira nigatare chinsemu asa chakira kurense melia ya keroka na gosanga na menyivense meyo roboti uru asenchira yobwekiranu. Omuraiwe kiama kia Azimio la Umoja Raila Odinga nakora egikaro gya People's Baraza ase county ya Nyamira asata lero muchokeroka ogotoka ase bunge ya Kitutu Masaba. Lakini sisi nataka Wakenya wasikufe moyo, Wakenya mpaka wasimame imara. Nagikelia ogosagana kwenye nyumba yoyo kabeire omwaziri w'oburendi weme Dr. Fred Matiang'i. Mlango hii, bunye mlango hii bila niyo yote. Bila idhini yoyote. Hiyo ni ungwana? Ndio serikali mnataka? Nimwambia Bwana Matiang'i, wewe kaa imara. Mimi nitakopa na wewe. Engana yabage gusegeto n'abarayi kirane sense meyo asibasaba serikali gusika Matiang'i asengenje emereme yakole nse icyo ya Kenya. Kurubabunete ase omowateri Matiang'i mwae orwalire ntoko inkiba kolire oyo minto na chabo mubenake oyo minto Ruto aachane na Matiang'i anikuje mimi mwenyewe kwa sababu mimi ninaongoza kikosi ambacho inampinga. Nyinyi msiposimama na kijana yenu mtaumia. Mimi nataka sasa muamue ya kwamba ile ambayo inafanyika kwa Matiang'i itaenda kwa umiza. Omubunge Kitutu Masaba Cliff Ombane Gisairo namochia serikali asengenje gukina gwekerengo ky'obugima asasaba serikali kuira getambukiro kyabwango irinde gokonya abakenya. Walisema unga haijapanda kwa sababu ya vita ya Ukraine. Sasa tunakubaliana na wao. Unga na mafuta hazikupanda bei kwa sababu ya Ukraine. Sasa watu wafanye nini? Wafanye nini? Mbagi kelia barayi babiri bagutalira omuraiwe ense Dr. William Ruto asense mu ya State House au bakorwa somrengo o Azimio. Wanafanya ukaidi na uchauri wa kuenda kufanya corruption pale State House. Sote tutawalaani, si ndio?
Wangapi wanasema wasione viongozi kama hao? Atibate bambatiko bwaterana no musiki Raila Odinga elinde koleta amonchererio asense icho ya Kenya. Mjue hii vita si yetu viongozi, vita ni ya mwananchi. Mwananchi akifuatilia haki yake. Tumesikizana. Mshikilie na msiangushe. Na tukiongozwa na ndugu yetu Raila kusema kwamba Jubilee ni mojawapo wa vyama vya Azimio la Umoja wa Kenya. Hatutakubali vyama vizoroteshwe, wabunge wananunuliwa kama kuku sokoni. We could take year with Moi to bring one multi-party. For Ruto, it will not take 2 years. Mukisimama kidete na Raila Amolo Odinga. Kuruase County ya Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Bijamuno umulikito Job Maanga soroboti rwa sentere yo boyekira n'umunchu umulikire togotigara boygo asetaro yaye omurabeke makia ODM rera Odinga sorongorwa gusinyira bona n'intune ntangani kigima Raila soira sorongorwa gusimaga yo kolekana ko bochoryo bona na chukura cyo mwaka bwekiri ubere na meronge bere ne bere ni goli chinga kyo chiboygo Raila hanyara goyekira n'umuyego monene uyo kolekana segeti ya Gusii Stadium ase county ya Kisii asali kaliko no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati arati ko kwana kurase county ya Kisii ni gamo choyo kabiru mugavana we county ya Kisii James Ongwae anasokorokana kunganya kura ODM na kwebwatia na omobolia wa Kenya Kwanza umulikito Josephat ya Misi na Mange nase egatigie chigosori kia Gusii Stadium abamenyi be county ya Kisii abakena banene nigo baikirana asigitiki chigosori kia Gusii Stadium eliko mwarigania omuraibo bomwazimio Raila Odinga uyo nyarakoba wikirana wo ase omurayo ya nyarakoba kogikiria anene kyombekeri kyo bochone chimbebe IBC asogokora emirimo yaye ubwasi okubotayo Bwana Chemukati alikuwa yeye na wawili yeye na gapi pande ile ingine na Eyemo wake bibi Cherera na watatu pande ile walikuwa wanne pande ile walikuwa watatu 3 na 4 hivi ni mingi zaidi 3 na 4 hivi mingi zaidi majority sana walikuwa wale wanne wao walisema la. Unasema nini? Unasema nini? Chemukati na wale wawili karagosi wake wawili walisema ndio, sio? Ipi ni mzito zaidi? Ipi ni mzito zaidi? Baba aliteuliwa na makamishnas wanne. Bwana Ruto walikuwa watatu. Sio? Boigo Raila nigo aganirie serikali ya Kenya Kwanza inyareko bagikoira ebitambukiro byelichiko elio koenekia buna oyo kabere omwaziri bwobolendi bwa Fred Matiang'i unyareko bakonyora obwene bwae. Huyu ni mtu ambaye juzi alikuwa waziri wa usalama katika taifa letu. Hata kama kuna makosa amefanya, simwandike kama mangwana, simwandikie barua ili akuje ili mmoja yeye. Bwana mnaenda kwa bomu yake mnavamia kama nyinyi wanajeshi wa Hitler. Tunaomba tafadhali serikali, kama mko na shida na Matiang'i, ita yeye. Hakuwa mtu hivi, alikuwa ni waziri wa usalama. Chochote kibaya kikitokea kwa mheshimiwa Matiang'i, ikiwa ni jambazi, ikiwa ni askari, tutakuuliza wewe kama kiongozi wa nchi, ni nini kimefanyia ndugu yetu. Omugavana bwe county ya Kisii Simbarati boigo na bwate engwane yo gukwana. Jana hapa tulipewa ripoti ya wafanya kazi 1,300 ambao ni hewa, ambao wanakula pesa nyingi. Watu 133 ambao ni disabled, lakini 100 wako na certificate za uongo. Si mmesoma hapa? Si mnataka kazi? Naambia mimi sirudi nyuma, nauliza EACC, if you are serious, nimeona ya responded, kuja niwapee
ile ripoti. Kamata mtu, peleka yeye igoro yo gukina kweriguririe bintu Martha Karua niko boigo agikiria serikali ya Kenya Kwanza asatebire nero ya ireire anene ebintu bikonyara kwa bigo kina ligori. Wameondoa ile pesa ilikuwa imewekwa ya kuteremsha gharama ya maisha. Ungekuwa unanunua unga 100, hiyo pesa wameichukua, wamepeleka wapi? Kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kurwa igatike chigosori kia Gusii meye kaunti ya Kisii alitana na Josephat Hamisi. Mbiyamona umurikito Josephat Hamisi asoroboti rwa senchere yoboikira n'umunchu murikiri bona kara yuagendrete asomo jigo yobona kolekana segeti ya Gusii Stadium masetara yayo murebe kama kia ODM Raila Odinga niko chinga gecho mugavana be county ya Kisii Police Mbarati anyaraka gote abuna gati ya bakolemere mwase serikali ya county ya Kisii ase serikali ya heta niko barokanto kukuruma enibo ya serikali ya county arati bonigaga ni kyombe klikyo gotuko bukurumi ko nekibuna ngomoreka kera sobo ime serikali ya county ya Kisii anase serikali ya betege kuruhobisi na boni gate abuna herna tayari kubwatoka na koligereria nambara bya baikirani tyo bukurumi elibanyare kobe kubyara anaso gotumia obe kibesa cha serikali che county niko chinga ke chibona anyaraga kobeka sumebuna etaro ya yego chikomorumura Vincent William Samuel Ruto niga yarenge go chikomanya anenekera ngo kibesa kibonte kubwato kwa gochi a serikali che county au niko chinga ke chiarati rusiri bunere bwatira no mobuli wa Kenya Kwanza asagote babuna herani gatigarite gotene na Azimio One Kenya. Nataka niseme hivi, mimi Simba Arati, nataka mnisikize mzuri, siwezi piga magoti mbele ya mtu yoyote. Lile ambalo nimeenda kumuuliza Rais William Ruto ni kitu kimoja, sovereign guarantee. Hii serikali ya nini? Ya ujambazi. Nilienda kuwauliza bila kuogopa kwamba hizi pesa ni zetu. Na nimesikia vizuri. Mimi nawangojea hapa Mheshimiwa Ruto utakapokuja na jeshi yako yote, utatuambia utatupea pesa zile ama utupei. Na tumezoea shida, sisi tumezoea shida, lakini wakati huu mimi nimeshikilia eneo langu. Kwa sababu ya kumaliza, kitu ya pili nataka niseme leo hii hapa Kisii, nyinyi mlipiga kura, mlinipigia kura 1270. Nashukuru, lakini nilipata kaunti ambayo imeoza. Na kira yibona gendrete umurebe kama kalikia wepa Steven Kalonzo Musyoka ukona kurwasa nsemo ya kiumbuli tukulia lero niko chinga gechero kana komo cha serikali ya Kenya Kwanza sawa ate abuna niga amagori y'ebintu byengencho bya rokane gotira mono niko chinga kechiaga n'ibintu binyare koyiri gwamagori elio mokenyo botambe hanyare gokonya ko ukona kuro chinseme cha Kalonzo boigo nigate abuna serikali ya Azimio niyo konyere yoro beri boikirano eliko nyara kone kibuna chinka chiri chintaka na boigo n'abantaba tunkonyera warishiringe chiri wisano na mokero mutienye echibona gote yabuna serikali ya Kenya Kwanza na chiaga nrete gutumia asoko raba bunge bali batarenga nsemo ya Kenya Kwanza na kuwabulia kwebwatira nensemejo ya Kenya Kwanza. Shida iko Kenya hii, kuna njaa. Afadhali hii ndizi kidogo hii ya Wakisii huko Ukambani kwa korera zenu kuna shida, lakini ajua hata nyinyi mna shida. Wangapi wanashindwa kulipa karo ya watoto yao? Hata hii regime imeshindwa, imechanganyikiwa. Wazazi wengine ambao watoto wanapaswa wende ile inaitwa junior secondary, kwa sababu hawana imani ya kutosha, wanapeleka watoto waende standard 8 because standard 8 ya sasa ndio ya mwisho. Kwa hivyo wenyewe wamechanganyikiwa, karo iko juu, mafuta yako juu, bei ya unga imerudi chini.
Wangapi wanasema unga bado kurudi chini? Si walisema wakimaliza wakiweka Biblia chini unga inateremka. Raila na sisi zote tulikuwa tumesema kama Raila angekuwa rais sahi, watoto wote ambao wako secondary school walikuwa hawatalipa karo. Sasa imekuwa the opposite. Wale wazee ambao kikongwe na kina mama mboga ambao wamenyemelewa wangepata kila mwisho wa mwezi shilingi 6,000. Hiyo sasa haiko kwa sababu tulikuwa tunajua itatoka wapi. Mahali tulikuwa tunajua itatoka ndio wanatumia kununua wabunge na kuharibu demokrasia ya Kenya hii. Na gotigana na yubono omubunge Onyaribari Masabadeni limanduku ni gobona nyaromo eso maega yeke kambero gia Kisii konyara gotugutera rukwamirire weki na kyaye abono aseba beta ikigwa seke kambero buna niga bweto bochori bwa senchere tabwenderete ase kolende yane kigubuna niga bweto bochori bwa asenchere ndonge mulikito Ndemo Stevena noroboturu asenchera yoboime hapo wow Magega yeki na kwa merobo ibwa Daniel Manduku buno mujumbo Nyaribari Masaba ko bawasemete nye menge litkorero ni gense mo ya siasa kumbwase Daniel Manduku yanya romo chengo bene magega mbero gya Kisii lo ko sinyara gutugutera areki nekyo wakateba nga mwangete kura twagambere kine mitenyi sista lero nkere kinangi anachua obateba nga abantu banyaribari Masaba bagati chikura chabo baronge nende bagachora manduku no mujumbo obo ona achaga ko bakera mbia mono sana asogo onsabera okobana njama tukayonsi nakobane kinga ntoramo ntokolega sina inu kagwa kambia mona se chinsemo au chie bunge Nyaribari Masaba yanya tabone kira bwati no bokoreri asamenyi banyaribari Masaba ono rende kituabwe kina na inento yakujibesa ndokoraki omonto goruku moindi no monto goruku ndali obate babugo bakane mandu kuchibironi komi chibironi lenga abangina chibese china tobeke skuru vishia abana bagende skuru mbobe chibese chimna bako ngaiga ongo chimente basari abantu basomera talibo ne skuru yete masimbaga naga mete na machogu nijende to mwalimu wiki gocha skuru boke talibo namangane chiro mtu akamana manne bwense naja torosiri chiro kama simba abanga bagane kiroche gati abamenyi bensemeto naragusangana barumbanya ragochengera obo buyobu bwekina asomo jumba bo Daniel Manduku asabata bunamba musire kwana kibuna amagenderero nanyare kwana kiwasi chinsemo au ime bungeye Nyasaye tale naye una kolipoteria Ndizi TV kwa ruwa sesemo ya Masimba kutoka ime bunge ya Nyaribari Masaba Erietariane Ndemo Steven Humulikito Ndemo Stevena saroboti rwa senchira yobo ikiranu mwenchu mulikire bono gotigana nayo igotokomera no mulikito Mildred Mumanyi oyo gotumanyi buno mugimenrebwe county ya Kisii Doris Donya totera seganga yayo ikirani yobo kolere nigagendera gusanga nabantu bali batali kwenyara nasoko bwatokoboke obokonyi igaikira no muyega oyo bono bokuruwa ebintu achinsemo cha Kyobege abatate abuna narengetigo chikosira chifamily chintaka nabantu bali batali kwenyara roboti ruo asenchera yoboime kurwa gochaka etamu yae omo women rep we county ya Kisii Doris Donya Aburi nigo achakia ekiombe kya Donya Charity Mission kyogo konya bali batali kwenyara amona bali bamenyete no bolema asebono atalira ensemo ya Kyobegi ebunge ya bobasi e county ya Kisii iliokogendereria omorobelioye ase aina na chianga endagira amone bintu byokuralira ase agotalira kera ebunge imeye county yo ukwana ase chinga kecho nigo Donya tebabuna yenenchera Eyemo yogokera abantu asebinyoroime elioko igwa ebirero byabo amona magani yabo elioko ligia amachibu asabo igate bamba chikubeka emerobelie yo irachi gokonya abamenyi be county ya Kisii eliogo nchorelia amagima y'abantu project elioko fili na Kenya sai yakweta basani
na ngotumia basani bane bakonye egero omonto oli otabwati abantu mbale noene gekoroto mbali kobeka balire chinda mbale batabwati a meal a whole day. They don't have even a single meal. Bono nchini ndageri abantu lero na mambi endagira ya matukabere kogicharo le tukelire ko bati na mambi ende nabokorora nkiokora but nimbangite no women rep to make sure Kisii County ngwatora abantu baito sustainable projects chirichi ko bakonya bona to ba amache ba practice irrigation banyora endagira yabo bagotumia aiga bona twari gocha chipali chiri chimbe twarorire ne chimbe ene gasie governor na national government. When we pass that message okonyora we've represented our people na ende after all that we come from different economic clusters, and today she has started from the vulnerable, ameanzia chini, and it's like she's following the mantra of our president, bottom up. Today she has brought a mission here, which is a charity, and she's going to uplift and give smiles to few individuals or few families, at least to have a reason to trust in the leadership that they voted or they put in office. Ase chinga kiecho nigo egati yaba MCA abo baikirana bakoragwa nomo MCA bwenseme yo Michael Mtume bamwa okobokodonya ase gasingia agendrete gokora na goteba mbachikubwaterana nere eliokwene kyabuna county yo yasukire mutuwe. This mission is a life-changing one. It is directly affecting women, people living with disabilities, and the youth. And we have to support her to ensure that we are able to reach our people. Lero twako muswati Doris Donya uchase kwa mwako boko na magendera leo kwa na gotebanga nyasaye tiga momento bungaini nechisemi. I wish to thank her and congratulate her for the bold decision she has made to serve our people. Omoswati Beatrice Kerubo oyore omo MCA omochore bweka ase county ya Kisii amwana Nyamira nigo arule eira goche kubwaterana no women rep elio koene kyabuna omochando bwa mache no chegoika omo elio anavyosema kwamba atatafuta maji yalete, na mimi kutoka county nitashirikiana na yeye kuhakikisha kwamba kila ward watu wamepata maji, na hasa mnajua kwamba wenye wanasumbuka kutafuta maji ni wanawake. As she has been saying, anataka kutoa vibuyu kwa vichwa vya wanawake, hata mimi ninamuunga mkono. Hii ndio njia mwafaka ya kufikia wananchi wake, na pia kama electorate ndio atajua shida zao ni nini, na kama mama amekuwa kielelezo. So tunamuunga katika hii mission ya charity, na tuko hapa kama viongozi ambao wamechaguliwa kumpa support ili watu wetu waweze kufikiwa karibu, na pia tumsaidie kwa kufikisha agenda yake. Kulipotelea egetaseni kia Ndizi TV, litaliane Mildred Momanyi. Biamono humuliketo Mildred Momanyi hasa roboti rwa senchira yobo ikira no moncho mulikira kono gotigana na yo tumulikira lya baka kolekana isiko yorogongo rwa Gusii igoto gochaka na roboti bene anaso kanyara kumulikira buna umurai wense William Samuel Ruto asentunde yemeronge 35 na limo ni gobono ale asige karokia bene gya kolekana senseli ya Ethiopia somo chomo ne bwadi sababa elia kanyara kumulikira mangana lengete ogokinya uchumi asorongo rwa Afrika asaba kumirana na barai wekana senseme yoni gobono babe kiremero ya sorongo rwa Afrika kone kibuna nkobeka bali chinchira kira kikokonyo kubwaterana imeyerongo rwa Afrika asense ya Kenya rigati yechinse cyo ase o mojigo yokolekana ituko lya rero elia konyara kumulikira mangana lenge Umurai wabangase bunge Kimani Chungwa ni gamuganiri umurai wekyama gya ODM Raila Odinga agotigana kurigereria amangana yechukura ayubona bete ga koera anasobocho lyobone bwa bete bogwete nego chinga kecheneraga koborera Odinga kane kibunanko bwateranale amana bwatandi bande nagotiga kwamiria serikali asigangana atebiru na siasa ya na bone gento kebonte kumurekirwa nabaraya nabana siasa nenchire yo kinya magendero asechi county au kolenta ko yandra ko mocheke mbekali kyo bocholi ne chimbe IBC anaso bocholi ne bwa kolekana to mwako etabu ichiri bubere na merongebere nebere. Mr. Odinga has always claimed that it is the deep state and the system that rigs elections and steals elections from him. He not only had the system and the deep state, but he also had the means to hack into
electoral systems and to those of his competitors. And therefore, we want to ask Kenyans to ignore the calls to incitement by Mr. Odinga in his endeavor to look for another handshake that His Excellency the President has been very clear will not happen, is not about to happen, and will never happen. And we want to encourage our President and our Deputy President that the people who voted for them and those of us who campaigned with them, we want to encourage them not to allow themselves to be intimidated into another handshake. Na boigo inse jumuna chebi na Charles Mtai maiga yaba kegura bana kobe kubyara asogotebeka na buna nigo babete ba kumoibo mwana omkenwere uyore barongo kurasinde getaria ya Mwase County ya Bungoma nigo mori yabone bana ba kobwato kwana kobe kurwe cash bila yeshiringe chiribu emeronge 5 kera yomo kolengana no muna chebi na nigate abuna nigo bagendrete kumurekera sobo ime elikonyara koligereria gose na maenemba abete bakubwatirana nabo nigo butuki bogendretse boimo ekerekeria nsemo yekambiro egendrete koligereria enganeyo yagotebekana buna sitariki 5 mutinyo 12 mwako eta nigo bana buba bete bakoibo mwana gati yabo nigo ko Dr. Joseph Ogora, Irene Atieno, Robai na Maya amona Joseline na Kemicha nigo yagotebekana buna ba ibeto mwana uyo asekolende goikiraboni go o maine bonde bwensi botaratoka eyemaga yomusubati yo muchete kuberera senyagetali ya Bungoma rifaro anyoletena mwana ye barongo yo matayo asebana oba beta ko babakagerwa aseno na baba bako igolirwa ekero kilikine kira chikotegererwa na inde engakende. Mr. Watanga, that this is not a capital, this is not a capital offense. The accused persons have been in custody for around 1 week. Investigations must come to a definite end. So far, there is nothing to presented to this court which will suggest that the accused persons are a flight risk. In view of the foregoing, each accused person shall be free on their own bond of Kenya shillings 300,000 with surety. In the alternative, they shall be free on a cash bail of Kenya shillings 80,000 each. Muchumulikira bono inyira nigo gendete gotengera Ndizi TV obwansu bumugusi roboti rubono nigo rotombu kensemende ye chigosoro tikanyora match nkora na sentunde ya kabire ekatochi komera na captain number 001 Ndemo Steven kunensemende studio atumanya mange igoro ye chigosori toska. No mancho mole sa tangere tasani Ndizi TV tasena Eyemo asamangana Amayia kuraiga sorgo ngurwa Gusii tiabono kwariga vene asamangana Amayia ye chigo sori buna botambe retera Ndemo Steven captain 001 Nyoto chakamangana Amayia ye chigo sori korwa sekibonege tindiki ligi ya National Super League abwase ya sori yentunda ya ikomine ya moime ligi ya National Super League erenta mo mambe chitimu ibere korwa sorongo rwa Gusii Shabana FC ranyare ko bage kwariga timu ya Gusii FC asegeti kya Gusii Stadium nyorabune ya sori ya Bosongo Derby ekoreta mo chitimu ibere korwa iga sorongo rwa Gusii na sori ye ya bego sori bwato buli tobo nene sana sikinjo kiraboniga Shabana FC mege kosori chikosori komini tangaine kebwata chipoint ya meronge vere na isano ase timu ya Gusii FC ere namba 4 mayoko soli chikosoli kianda ase bwata chipoint 15 na isato abwa ase timu ya Gusii FC ese ko bwa gosoli ya mambi era tumeigoro na gosoa namba 2 mage timu ya Shabana FC kurende timu ya Shabana FC ese ko bwa gosoli ya mambi digera nyare ko bakego suka igoro na ko igoro monganyi we chipoint 5 na 2
gati yabo amone timu ya Kibera Black Stars timu ya Mrangasil chiseko banchi siri chigosori chiabo chirobirire tukoria mambi gati bintu bindu gwento manya gati igoro ya gosori ya Gusii derby nigera tikobe derby yentunda ya gatano gati timu chibere kumirana Shabana FC amone timu ya Gusii FC na inyora bune gwikira bone ni timu ya Gusii FC tiranyara ko bakego siria gosori ende yonsi asa chigosori sana isato chanyarire ko bachikoera se abire ko bagie kubwa na gekove anyara ko bagie kwenda makaria se gosori yabo yabwangoiga bagosoria mune timu ya Kibera Black Stars na kwenye kule gole mase gosage segeti kia Gusii Stadium agwase timu ya Shabana FC na yaro kwa yaro gosori chigosori kiandeta rasiri gosori ende yonsi kolende egasiria gosori ya bwangoiga sabare gosoria mune timu ya Kibera Black Stars Ensa ya Nairobi gole ya masevosa ige gosori ya mabini gora nyare kobe gosori ya kunga timu chosi vere asanda kitoko boli ya marago barro gati ya Shabana FC na Gusii FC igora nyare koba ga kubwe gosori ya soda raturikire SMS gwetere namba ya screen iri gora bese screen ya namba ya Ndizi TV ase ikora ga chinsa isato turanyare koba tokoranda ke birengere bya ombirivi igora ya gosori yeyo Tagatia na mangana ringete League ya National Super League toenda sama na ringete Sports Journalist Association of Kenya ASJAC ekiombe bene kyabali kibechi gosori ya gwase Meshak Senge omoro kyo mone bwe timu ya hockey y'abaswati ya Strathmore University adade ko bakwegweke gwa bene gyo ko bomoro kyo monene umuya bwe achitimu cha korwa iga imense ya Kenya somuti nyo mutangani na ndakene company ya Star Times asa ebwerete etivye chi inch emeronge 5 akayobwera egya kombe bene amona ko bwera chibesa chiribu emia Eyemo asobokoreri bwayo buya. The tiebreaker, I wasn't even aware that this was anywhere in the card, so it's a nice surprise. I hope it came yesterday and I will put on red. We have so much potential across all sports, so that's why it was really important for us not just to focus on one area, but really to be very inclusive and to also just try to celebrate individuals who are making great contributions.